kita. Shout out Mr. Disco, Mr. Disco, Mr. Disco, Disco, oh Disco, Mr. Disco, Mr. Disco. Pwede ka bang makapiling sa aking pagsasaya? Shout out Mr. Disco, Mr. Disco, Mr. Disco, Disco, oh Disco, Mr. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa programa mangiter na dalan at saray ay sa kialinawa tang opinyon unong adliknaan na saray umbalay at saray issue yung makakaapekto at bilay kawayangan tan kanupagan na balang sinansakay liknaay babalay manangilaban at kanupagan tan kawayangan at saray umbalay kapaborito RJ Jimenez liknaay babalay naringalan Lunes hanggang Biyernes DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Liknaay Babalay. Good morning, good morning, good morning. Masantos and mabig yung morning na Tuesday. Wadjala sa programan pitalaran niya tatang tanagagik manlapod sayan oras hanggang alas 9 nakabosan. Programa na pangipuruntal na sa impormasyon na balita. Na saray matuan liknaay balay. Petsa 3. Bulan na Marso 2026. Yadaspeto Technical Engineer Nexon Dakal. Talop kantabay amigo yo RJ Jimenez at your service always. Fire Prevention Month. Atang tanagagik. Yan na nanalwar sa paglalaro ng apoy. Ay nako. Umusalatay 40 milyon abayagla kinuyag na nimbunog kung nasaray kabaluyan di tanad balay na linggayon. Aking kasi antoy makakapara. Watan mo't lamay alagarunda ya papeles ya pirmaan. Deed of donation, tatang tanagagik, manlapod Malacanang. Akin balot ay. Wala niray nanawatiran na tepat. Antoy makakamper, akinatag ninibunog. Until now. Ano, kinmat, i-schedule damat, si kimat. Ito may sakay, katungtong tayo, paano kyan? Papaintirisan da na kwanto andimat kaya tay dutak na kanunutan nyo mo lapaglalante ya ito da saya si kayo sa kada pamilya alagaryo'y da isat balik kabaton tayo no anto'y makakampurod sa atan hanggang nagugunuyan na tatang tanagagik kami amay mutla so may pasingayaw ya mangiter na tulong. Sa may pamilya na may nanday kapalaran ya kaluyagan tayo. Di tanod Israel at atang tanagagik. Lagan na si Mabiso napigilan niya kapalaran at ating tanagagik
Una lalara da sa bomb shelter nabutan ni ray bomba tateng tanagagik. May nandian bilay kaluyagan tayo. Si Marian Velasquez de Vera, 32 anyos, ugaw nito nabalay na basista Pangasinan. Garalaran NGO sa kabiyangan na ahensya na gobyerno, Office of the Migrant Workers, mangi terira na tulong dasay pamilya na OFW biktima o kaya inatoy lapod dasay gera yung nagagawa dita da Iran. Pigan kasi nasumpal Engineer Nixon makapakabyaw pero yatayo na pamintuan na tateng tanagagik ya talagan high-tech klaray armas. Ipaluri mo katay antadan inersukulaan na si Ali Khamenei tateng tanagagik, Supreme Leader na sa Iraq, pati sa Defense Minister to tan pigaraniran taragay opisyalis na Iraq, aliwan Iraq RJ Iran. At detect na ni inursukulan to ay socialist talagan na moderno laray usaran natan gaano inursukulan mo singaw labat na laman mo ang tadala na-detect dala tatang tanagagik puntan na katindi iray armas natan tanasaray surveillance camera wantod tanya usarenda tateng talagagik. Pero mas matindi kwanda Engineer Nixon niya simalatod si Kato nakaw. Pero ang armas natin dyan yung dasal. Magdasal po tayo. Happy 4th year ng ng 4th anniversary ang Grand 88 Gaming Corporation. Meron na silang ato, nilabas na yung ato ng PCSO. At tuloy-tuloy ang operasyon ng Grand 88 Gaming Corporation bilang legal at mag-operate ng small town lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. Meron na silang certification to operate. Ito yung ATO, authorization to operate. Na ito ay may 3 years na namang prangkisa ayon sa ating nakuwang impormasyon. At ito na yung pang-apat nilang taon na nag-operate ng small town lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. Dahil alam naman natin na ang Grand 88 Gaming Corporation walang dahilan para sila ay alisin ng PCSO o alisin ang kanilang prangkisa because on time silang nagbabayad ng mandatory share sa PCSO. Kaya na-extend o kaya na-renew yung kanilang prangkisa at mayroon na nga silang authorization to operate itong Grand 88 Gaming Corporation
dito sa lalawigan ng Pangasinan. Happy anniversary sa inyo. 4th anniversary ng Grand 88 Gaming Corporation. Kaya pala, Engineer Nixon, malapit na rin ang anibersaryo natin. Mag-anibersaryo na rin ang 88.1 DWJE. Yan. Aromnira na impormasyon na balita. Kaya dapat na maglay na saya na programa Likna ay balay. Walay gabayuran na ipasabin na impormasyon, serbisyo publiko. At ipawit yung labat. Dapat na maglay na text line tayo 0945-183-4352. Saratan, sobrasan, basta walang personalan ha, trabaho lang. Arumnira na singbatan at panamaglay na saya na programa. I-determina na Committee on Justice. Walay karga to, walay substansya to. So saratay sigap impeachment complaint laban na dakinan na Vice President Sara Duterte. Panaralantan na sa Committee on Justice na Kongreso. Sumpalantutan at ipasada at plenaryo. So abangan natin. Pero alam mo, Engineer Nixon, matinik yung kumpare kong manginginom ha. Ayon naman sa kanya, liknaan niya yun sabi niya, talagang ipupursige yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Bakit naman? Sabi nung kainuman. Kasi yun lang daw ang tanging paraan para siya mapigilan kanyang pagkandidato bilang presidente ng bansang Pilipinas sa 2028. Yun naman, matinik ako dahil alam niya pala ang procedure. Alam niya pala kung paano. Dahil daw pag plunder yung ikinasa laban sa kanya, lilitisin pa yan. Pagka impeachment, pag na-impeach, wala na talaga, sarado na. Hindi na pwedeng kumandidato. Sabi niya, ganun ba yun? Sabi ko, talo mo ako. Alam mo, nagre-research ka, kako. Engineer Nixon, dun sa pananaw din ng aking kumparing manginginom na payat na, pero yung utak niya talagang matalisiw. Saratan tanarunira ng impormasyon na balita. At nakabatan tayo, shout out dakinan Vanessa Peralta na barangay Karanglaan dito sa lungsod ng Dagupan alias Paloma. Galing mong kumanta, Paloma. Vanessa Peralta ng barangay Karanglaan dito sa lungsod ng Dagupan. Mapalad kayo dahil talagang hands-on si Mayor Belen Fernandez sa pagtutok sa mga proyekto na dapat gawin. Minsan nga sa isang barangay, San Lisay ba yun, may ginawang tulay dyan Nung in-inspect ni Mayor Belen Fernandez, bay dun sa silong ng tulay, parang sumikip yung daloy ng tubig. Napuna niya, kailangan nito ayusin, sabi niya. At doon sa ilalim ng tulay, baka pag hindi yan pinansin, magkaroon na ng problema sa mga squatter. Baka may mag-squat na dyan, mahirap ng palisin. So doon pa lang malalaman mo na talagang naglilimot itong si Mayor Belen Fernandez para mapagsilbihan at mabigyan ng solusyon yung mga problema na dapat bigyan ng solusyon direkta sa masa, direkta sa tao. Yung kanyang pinapakitang serbisyo yan.
So magbabalik po tayo pagkalipas ng ilang malagang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Red Horse Beer Inuman Whistle. Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. Nung ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say, tanging ikaw ang katabi. Riding in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Loboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Kanjat Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, ating mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan.
Ang ipatuloy na programa na Lignay Balay Tatang Tanagagik. Yada Aspeto Technical Engineer Nixon Dakal, Kalop Kantabe ni amigo yo RJ Bera Jimenez at your service always. Medyo traffic ta, ha? Engineer Nixon, dahil close yung kanina diyan sa yung daan sa Lukaw papuntang Dawol. Meron natang gagawin dyan sa may Divinesia highway. Kaya medyo matraffic. Okay, yung pong inyong katanungan, bakit pa until now wala pa yung 700 namin? Wala pa yung 17 namin? Kailan ibibigay? Sabi ko naman, maghintay kayo. Diyan sa bayan ng Lingayen. Dami niyong sinasabi. Malagaryo, ton sabitan, tao kilatan. Wala da linya tayo. Sikira na kabaloy ang kunta na da baloy na Lingayen. Pitoyawan tayo. Si Councilor Jonathan Tiramos ay makulikuli-lawas, manangilaban at kanupugan na saray kabaluyan ditan at bali na Lingayen. Maliklikse, masigsigla. Akin ko nyo. Siguro masibay pising si Councilor. Dakol, so iterton na pisipising da saray kabaluyan to. Tagabay to healthy. Aray taga kabaluyan min taga balay na Lingayen. Okay, wala da linya tayo si Councilor Jonathan Tiramos. Good morning, sir. Councilor Jonathan. Good morning, Sir RJ, at siyempre sa ating ating istasyon, si Engineer Nixon. Good morning po sa inyong lahat dyan. Yes, may kabat kami lamot. Walang niran san siya mantutupot. Akin ka po ninawat miyo, si Binando Day, 1.7 kwanda. Ito estado tulaya, Councilor, ay may 40 milyon niya para sa bagyo na yuwan. Okay, so actually, bali-balita na pantungtungan, Sir RJ. Magano, kimuyap, magano, Councilor, at ayusun ko. Okay, hello? Hello? Hello. Okay, go ahead. Sige na ba? Sige, go ahead. Okay lang, malinaw lang. Antoy rason, Councilor? Sa update to na, Sir RJ, at akari dila, so sa MSWD, na Treasury Office, mambayan mangitar. Nasatan niya panangaro na gobyerno sa bayan Balay na Lingayen. Mambalat, lapod wala ray naislas. Unong guidelines, no akawat lamanaya sa may region niya, DSWD, agla mga water sayay 40 milyon na dubli-dubli la. So nawa na saray kabalayan kanyan tapi mas umbalag, so awatan na saray natitilak kalan lilinisan no na saray in charge tapi adyan unta na agamat na dubli-dubli na iterni saray aromya kabalayan. Ya talaga na manipag ya idan na babalag ya panangaro yan ala po gobyerno, Sir RJ. So san siya ni anggapoy mapapasana all indan Councilor. Pamilya. Naida namin kanya na anggapoy ni baga na palang sinansakay amin niya pamilya at naidan na sayay 40 milyon, Sir RJ. So amay nawak kun listaan. Good morning, kinan Councilor Randall Bernal tan nadedengal to Councilor.
At amay balag, amay maximum, may iterda, amay makalay balag at 1.7, amay mulag, amay talagan lapag at 700. So walay posibilidad naruman niya un tagay councilor unong palapag yo wala ray naekal listaan lapud nadubli la uman na councilor. Si katoy nananang tayo, Sir RJ, kasi maliban na sa may 40 million, wala si mabilamot ya 2 million, ya unarom sa may 40 million, singa ito milyon kwan tayo, plus amay rama kawa ya nabawas, at tanang paano mas umbalag minus sa umulag so awatan na saray kabalayan tayo. Oh, okay. Kaya na ilalon naman ya ang nga po itilak sa na panangari gobyerno na LGU tapi dyan doon tanat minabang ya amin na Sir RJ. So inerso panlapuan to may 2 million na councilor. Singa walay nandunit Sir RJ. Ya sa kaya organisasyon ya nantanda ya sa bali na linggayan laukla jada pa ya ibiwok talaga na alik na nasaray kabaloyan tayo jad bali na linggayan kanya na andi bali ta no Anton na departamento so nalapuan to 2 million at nakabatan na lamang na karaklan kasi ikararatan so si Simon Minan, Councilor Randall, Councilor Norman, tanare aromya kakaiban councilors, no? Ya, neneng tayo tay warta ya dapat pinabangan na palinalinggayan na Sir RJ. So, dasayan na tutuyaw tayo natan, councilor, maong ta nakabatan tayo ya talagan na amay pipinuundan maong aaralan niya maong talagan na papalinay listaan tapiano na itered sa sikara kasi councilor wala ray nanawatilan na reaksyon ya antutan paniknulanda na mo imbangkunad na mo paniinteresan na mo kwando kanyan aya at mamunas dasaratan ya nununutundan medyo negative mamunaslayan na pantutoyaw tayo mga kalad kanunutan da ya talagan atanat iteri gagala tanwad tantan na ya kwarta councilor. Dugatan na Sir RJ kasi no basta-basta timo ya iterla at wala ni manaya so sa may natitilak o dino aganaidan lalo na mamburil ngil iray kabaloyan tayo Sir RJ kanyan andi balin medyo matantan basta sigurado yamin at naidan Sir RJ. Marakap atanat so angga puni ni sakaya so ni release o naindan na sayan momento councilor. Angga puni Sir RJ kasi unong personal ya kinatungtong ko karuman so MSWD Treasury Office ya si Kararaya so in charge ya sa ikaraw na sangguniang bayan at aglara pa po at plaza maliban labat at barangay poblasyon si barangay poblasyon ang apoy covered court to kanyan plus so pampiyautan pero maliban ng poblasyon 31 barangay Sir RJ ay ni-request na sangguniang bayan dyan pa nang idaulo na inararumin Vice Mayor Honorable Vice Mayor GM Crisostomo ya imbagamat executive no dahil inanabali na linggayan ya jalad barangay so pampiautan tapiano agla na bosan Sir RJ. Marakuptan si katoy isublay kulawarin ito pat siyempre atay payout kung mo saray totoo talagang dagsan datay lugar ya pampiautan so aya at talagang inuno ni umat councilor ya agmat lara nakusawan aglara nabulatan amay aglara manlinget-linget so di man lad barangay daw man na councilor.
Dugatan Sir RJ na sa Ikarumi at may tulungan so barangay council na saray empleyado at barangay. Kapag doon tan Sir RJ at ang gapoy na labsanan no bilang at wala so sa may kakulangan at listahan kaya doon tan at ang gapoy ni Ibaga na balang sinasakay na agara mapaga Sir RJ kasi walay buffer tayo ya kaprepara yano kapigan at paano wala ni Ray unhabol no at wala tanya unsara balat sa pasisigurado mi basta amin ya kwarta ya si Mabi ya tulong na gobyerno at unla at katuwan yan bali na linggayin Sir RJ. So tayo buffer babagayo part ni nasa may 40 million, Councilor. O na Sir RJ. Oo, piano sigurado na no walay singa kaligtaan at amin makawat. Councilor. Dugatan na Sir RJ kasi no mamisan wala raramay butantidya no wadya sa bungda palit at wala na aroma lugar paano aganelista na saray in charge pero sa MS WD at talagaan na agamot ang kukulang yan bilang at wala ni raso sa may manupagyelista at ipila dalabat no tapos yun at minabang matira Sir RJ. Yun say kwanto sa kaya reaksyon na akapuntos iray incumbent kagawad barangay puntos data single election kwanda andimot siguro councilor agatontan talagan si karay una siste ta si karay sitting kyan officials at barangay di ba? Dugatan na Sir RJ tar sa kimot ni ang kapumat ni filing ang tinianta no siya para yung batik ya barangay officials kanya nagdamot la iidan na kulay so sa tay pangawa na kabaloyan kasi lapag mat kaibahan yakwanda kinabang kanyan ang gapoy na tilak no si katutan so gabagabay mo nasa inararo tayo ina na baloy Honorable Mayor Josepina Ayday Villa Castañeda talaga na impupurok to Sir RJ kaukulan idantira namin adalan mo't lanti na bagyo yayuhan ko to kanyan bali-bali mat desisyon ano ang apulantay ni Baga na saray makumpin yung kwantayo Sir RJ. Okay. Ajad rumiran na impormasyon na balita, Councilor, kumusta ratay tatanuman yun panaonlay tiyagaw, inaniyola mo, anang nang kuramay talon, ya interview sa ray kabaluyan na Councilor. Actually, Sir RJ, nabuwas mamurburak na sa may yung tanong talon. At nang ko Sir RJ, no, narandan tayo mangitar dito di stasyon Okay, good, thank you. Sa isa kaya rason Sir RJ si kayo sa may kantabay na LGU Lingayen yan o kapigan at naipapasabi tayo so walang liknaan na saray kabaluyan lapod saya na programa no liknaan na baloy kanyan bali-bali tay apili-pilio Sir RJ may titulo na sa tay programa liknaan na baloy liknaan na katuwan na kaya runtan at nalik na damat so sa may serbisyo tan panangaro na saray anantiwalaan da unirong di tanad sangguniang bayan kanyan ilaluan damat Sir RJ ag tayo untutunda say maktaryon ning kortan sari ka kay bagasang gunyang bayan yan panagidaulo na Vice Mayor James Crisostomo ay kami tutunda no aroma Sir RG na sabi milabitan nununutan no antura ni so sa may makanupagan ya nayari na itulong tayo sari kabalayan Sir RG. Yes at karuman na session nyo anturay makanakadan ordinansa mo resolusyon niya singbat yung karuman na Councilor. Bali-balitan Sir RG kasi sa isa kaya impapasami at indan na parangal so saray representante na bali na Lingayen saray atleta tayo no municipal provincial, regional, national at saka international no wala so sa may naawat na saray kabaluyan ya si Karaso mangire-represented bali na Lingayen wala so sa may incentive ya naala da LGU Lingayen
no, ya no kapigan, si Carazo sa may bibirbiran na LGU Lingayen, yan ang sagpot tan ilaban. So mismo niya nakandaya lugar, Sir RJ. Tana, kumadwa, konsilor, sulingayan o kumatlod sa may division meet? May provincial, first na runner-up, Sir RJ. Yes, champion Subayang Bang di ba? First Okay. tayo. Mhm. Untan amay dyan Pangasinan na Lingayen team kangko at sika tayo so sa may number 1 second district, Sir RJ. Oho. No? Sika tayo so champion at second district. Mhm. Pero kay Balaso sa may first district, akalaok so sa may Alaminos tan ayay Sual. Mhm. Kanya na unang maliw yan ala tayo so kumatloya pisto. Pero yan saya na Tamedya basketball. Tamedya basketball. Oo, basketball. Okay. Pero yan saya pang kanawnawa, Sir RJ. Mhm. At unlalaban naman sulingayan at Western, Central, tan Eastern. Oo. Ayan o kapigan na tinambakan tayo so baloy na Santo Tomas dyan Wow. pa na magnoy upnay daulo na Piskal Jeff Katunggal yan Yes. so head coach na team Lingayen. Mambaga subagok kasi talagang natututukan titan. So atay Galawya basketball at sa Lingayen ng champion Councilor Jonathan natan walay pag-asa tayo takabyangan tayo sara may akaloob may ayala may Jalara Manaarap iray akaloob Western, Eastern tan Central Conference Councilor. Dugatan, Sir RJ. So back to zero tayo dito, Sir RJ. Occupy man champion lamot saya entire Pangasinan la. No, entire Pangasinan. So natan makakalikat mo so saray coaches diyan pa nagidaulo na saray coaches tayo na team Lingayen ta say alik na damot natan so sa may suporta na legislative na executive, no. Yan o kapigan na talaga ni sakripisyo may Sir RJ. So mga iter na may panangaro, no? Kaya doon tanat sari players tayo at lalo ya ganado ya ipanalo so mismo ya bali tayo. Oh, that's good, Councilor. Tano siyempre, nananang mo na ngayon mo, player at nananang ko'y suporta, di amay moral support, kwanturad di ganado akmat, gatauntan, Councilor. Tugatan, Sir RJ, sa siyak ya mismo, basta nantan ko, no inon sa panggagalawan daray team Lingayen, Sir RJ, talagang iilang ko. No, hanggat Alaminos, Lanang Kutan, Bukor, no? Tapi naning nang daman susuportan saray official na dyan bali na Lingayen, Sir RJ. Oh, tantak talagang sports yumat tayo basketball. Anong nang kung may mga kampanya kayo, wala may nakaryon na lugar. Talaga no shooting, gano araw Councilor T. Ramos, kwanto kay mangkaktok ring kwanda, Councilor. At sa posisyon nyo ko no, sintro. Kidding aside. Talagang mo kayo na judge shooting, talagang ang gano araway, Councilor, Ay, kung ko, Sir RJ, no, palaran tila ba, yung balag na tayo sa tampano, kayo naging councilor, Sir RJ, paano, sakit tayo, bibirbiran na Lingayen, manggagalaw mo natin, pero, gamanutan, doon gamit lang agawa, Sir RJ, siyempre, nasusuportan tayo sa saray players tayo. Okay, ang kulabalay orasyo, Councilor, maong tawalaratan niya, ito yun na suporta tan mangkakasakay na nagkakaisa ngayon ng sangguniang bayan sa ating bayan ng Lingayen. So, ito kulayan pangkanawnawam, paano wala ni Ray Agko atapot, yung gabayon ni pasabi, saray kabaluyan tayo. Go ahead, Councilor Ramos, sir. Balbalag salamat, Sir RJ. Diyan saray kabaluyan mi, balay na Lingayen, mansalita agad, bilang membro na Sangguniang Bayan, ilalaman na sa inararumi Vice Mayor, Honorable Vice Mayor GM Crisostomo, tansari kakaibag, kayo mapaga kabalayan ta saksakay, suliknaan mi natan, lapor marakap so leadership na sa Vice Mayor tayo, sa Mayor tayo, mangkukuniktaan, mangkakasakay, suliknaan mi, kapenjaduntan at sa itulong,
panangaro at unsabisi kayo. Tano wala sa pangkakasakay, tano wala so pitutulong yo, siyempre, sa progreso, tana asinso na bali na linggayan, at na pinabangan na balang sinasakin si katayo. Kanya na ilaluan nyo, si kami at agamamamanang mantatrabaho kami, ta si kayo so sa may Bushme, at baloy na linggayan. Salamat, Sir RJ at Sir Nixon, Engineer. Okay, thank you. Si Councilor Jonathan T. Ramos, na balay na linggayan, nalinuwan, nakal, napunaslara tay walad kanunutan nyo, tepat yun, kinatag ni Bunog, ang gadnatan. Sa tay ayuda ng Lapud Malacanang, 40 million pesos. Tawalaray may papasibiniliknan, dati sa ibabagayo, kanya nagyunin ni Bunog. At wala man so alagaran niya papilis, manlapod Malacanang, simmabila, ang tulamat, surasunyo kwanda. O nitan la, mabalbalikas la. So sa may impalapag, makasungag, no, kinatag ni Bunog, lapod. Talagang sisiguradoon, yamin at makala. Sisiguradoon, yang gapoy na doble. Tawlalamay simmabin unaan ya emergency cash transfer malapod DSWD walaray akalala at kalantamot lengaranda tapi lapag o di walay pag-asa yung panong balog ni usatay 1,700 saray most affected kansatay lapag 700 kanyan alagaryo. Hindi timatira na total anto Engineer Nixon wala yung tanirang kanunutan pero akinat na nabalam paano paniknulundan kwanyo natan edimpitoyo tayo edakinan Councilor Jonathan T. Ramos at malinlinaw akabatan nyo no antoy matwatan amay putuputag ya rason no akinat ang gapunin ni Sakay ang gadsaray ang kaplusan. So naindan nasatay ayuda manlapod satay 40 million pesos yan ang Lapud Malacanang at sisigurado unda yang gapoy na doble kan sisigurado unda iaamin at naindan nasatan niya ayuda. Malinutan umpel tayo adasaray rumnira na impormasyon balita kasumpala na pigaran makanan paymano manlalapod saray manangantabay. Ang puta-putang irang balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang irang sunata. Dame un San ang puta-putang irang impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Babala sa publiko mula sa PCSO, ipinababatid sa lahat ng kababayan na tumatangkilik sa STLO Small Town Lottery sa lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagtaya upang maiwasan ang paglilinlang at iligal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o iligal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kubrador upang matiyak ng inyong pagtaya ay sinasagawa sa lehitimo
lehitimong at otorisadong STL. Iniikayat ang publiko na siguraduhing sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng kabo o kubrador bago tumaya. Una, ang kabo at kubrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong kinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. Pandan Festival 2026 Schedule of Activities. March 13, Ginoong Mapandan 2026 Talent Night, 8 p.m. Mapandan Auditorium. March 14, Kalumbaan na Cyclista, Ed Mapandan 2026, 5 a.m. At Mapandan Auditorium, First Alaskan Vasig, Mrs. Mapandan International 2026, 6 p.m. Mapandan Auditorium, March 15, Mafanran 2026, 4 a.m. At Mapandan Town Center, Gabi ng Pasasalamat, 6 p.m. At Mapandan Auditorium, March 16, Farmers Festival 2026, 7 a.m. Mapandan Auditorium, Coronation Night, 8 p.m. At Mapandan Auditorium, Zarzuela, 8 p.m. Mapandan Public Market, March 17, Pandan Academy Motorcade Parade, 6 a.m. Mapandan Academy, Mapandan Academy Night, 8 p.m. Mapandan Auditorium, March 18, Community Night and Grand Raffle Year 4, 6 p.m. Mapandan Auditorium, March 19, Feast of St. Joseph, 6 a.m. The Precreat Parish Balikbayan Tour, 7 a.m. Cafe Medarlo, Coras Manor and Garden, Balik Kabayan 2026, 7 p.m. Mapandan Auditorium, March 20, Smart Bingo Bonanza, 1 to 5 p.m. Mapandan Central School, Coronation Night, Mrs. Mapandan International 2026, 8 p.m. Mapandan Auditorium, March 21. Mapandan Zumba, 6 a.m. At Mapandan Auditorium, Street Dancing and Civic Parade, 4 p.m. Start at Nilubot Elementary School. Contest Proper, 8 p.m. At Mapandan Auditorium, March 22. Kalutan 2026, Mapandan Street Party, 6 p.m. At Poblacion Pandan Avenue, from Mapandan Town Center to Mapandan Public Plaza, Kalila, Malikat and Mapandan. Pandan Festival 2026. May K ang Mapanday niyan. Pagdiwang Mapandan! Pagdiwang Mapandan! This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Okay, pangipatuloy na programa na Liknaay Balay. Ramay reaksyon nyo, ibasa tayo 0945-183-4352. Yadaspeto Technical Engineer Nexon Dakal. Walop kantabay ni amigo yo RJ Vera Jimenez at your service always. Shout out kay Vanessa Peralta. Miss Karanglaan 20. Ang tumimpan Miss Karanglaan mo, Paloma. Miss Karanglaan ka daw, Mrs. Karanglaan. Vanessa Peralta alias Paloma. Good morning diyan sa may Karanglaan. Shout out sa mga food cart diyan sa University of Pangasinan, sa Demson Shumay, sa Triple L at sa GBL ba to? Siomay, at food cart dyan sa University of Pangasinan Campus. Okay. Pagbutiin ninyo yung luto ninyo. Kakain ako dyan mamaya. Kaya Paluma, kaya Maricar, good morning. At sa lahat na ng nandyan mga estudyante ng Penma Yupang, good morning.
Triple L. Yan, si Lalan, si Licia at si Liana. Yan. Siyempre kay Danica Sexy. At kay Mr. Pogi Darren Jimenez. Good morning. So, kumusta kila namin ditan? Taray taga syudad na Dagupan. Yajad regular session na sangguniang panlunsod. Siyempre pangiter na galang. At saya andilad-bilay sa inararo na taga 4 distrito. Inararo at luyag na Pangasinan. Taninteron bansan Pilipinas sa tatang tanagagi ka. Saya 5 times. 5 beses yung nagmali Speaker of the House. The late Manong Jo. Talagang saya may galang tanadayo. At walad si Manong Jo tatang tanagagi. Napod saray ibagatayon legacy. Saray agawan to at bansan Pilipinas. Bilang sakay speaker. Tanuntan mo jada luyag tayon Pangasinan. Laulada sa 4th district. Amyamay pakanugnunatan legacy na Manong Jo at sa 4th District, Laulay Syudad na Dagupan. Kaya Divinesia Highway, para pud Kalasyaw, para pud Bunuan. Ratan so sara may purpur misa to yagawaan na tatang tanagagik. Yan o maminsan ito wala rin manunot yung imposible pero naging katotohanan. At sa pagmamahal ng tagalunsod ng Dagupan, kaya Manong Jo, ay isang inanday danlay at ating tanagagik yamang idideklara sa December 26 at pala yaming kanak ng Manong Jo as Speaker Jose de Venecia Day at ating tanagagik sa syudad na Dagupan. Pala birthday tumatan at ating tanagagik and then former speaker the late Manong Jo. Unta labat so sa may balus paiter na galang at sa ituo yan ang gawa na kamungan at sa baliton niya nakan at sa distrito ton Binalgan. Shout out to the saray mandudungal at sa sikateditan at public market at balay na Linggayan. Good morning at si kayo namin. Solada saray managgawa na alahas at ang managapigar na relo Iscanyo family. Isalikmat laybayaw Kuya William Dumalanta. Pamilya Iscanyo nitan. Ditan at public market na Linggayan. Arom nira na impormasyon na balita panamaglay na saya na programa tayo. Programa na likna ay baloy wala yang ipasabi na liknaan legan tayon mangko-komersyal at atong tanagagik. Nilira sa may ni balita tayo tan anggad jada sa Facebook. At talagan pimawayla kapusmet la susamay litrato ng Marian Velasquez de Vera na basista Pangasinan. At wala yung eternal kwanto Idol RJ sa ikapalaran nagmonta no kapigan nun sabi kwanto met. Araya may bayani tayo ya talagan watan na dabiktaw bayani lapud si Karaso may mangi papawit na dolyar tayo mat siyempre kaukulantitan so dolyar ano walay gastos tayo world market tatang tanagagik di ba may transact tayo darumya bansa di dolyar yan
balagtan ya tulong sa ekonomiya ng bansan Pilipinas itong mga bayani, itong mga OFW natin. At jada saya likna niya yung pasabida at sa may piyambagya. Ang kayo mapagat, siyempre no, sikat tayo at panalangin na lang ang ating may ambag dyan. Wala ramay taos puso na nagdadasal para sa kamarulwa na sa biktima ng gyera. Wala mo tiramay mangitar na tulong financially sa pamilya na biktima. Talapod unyalantin na sanok nga agawa at atang tanagagik Herman yawatan kalamor ya mantra trabaho pero si mabiso unyalante ya sagsagang ay paamot lara kumun na sa may bamshilda kadita na Israel manaya Engineer Nixon numampagawa kadita yabong ditad Middle East at talagan na wala so igagalam ya kwarto ang pagawa kay underground yaman so safety place alaan mo no mambilang at wala suntarak ya kaguluan tasinga apasalarad tani ditan at Middle East tatang tanagagig apasalarad tan da sa gera ng samala Iraq versus Iran, Iraq versus Israel na nanunutan mo ni Saddam Hussein. Engineer Nixon, Anton Yerman, insan na si Osama Bin Laden lamot. Pero araya at talagan na agara imubra da sa bagsik na Amerika. Isa na natan ay si Alitoya Ali tatang tanagagik ya si katuya so yada dito man nogak nalilingo at patay nasa puwersa Israel tana puwersa Amerika kapatagtakot may nanunungkod social media pero karakulad man na i-island to agmulaan to no antoy tuan na nagagawan labanan na dito tirak na saray bomba wala may fighter jet ni talang pinalakapak na barko pero karakalad man mat sasambuton damot ay manggagawa na saray EI at atong tanagagik ay socialist kanyan na dasal labat pandasal tayo yawila ko mo na tila nalanlanor say nagagawan na tensyon ditan mong labat-lat rawi tayo rawi mutla say kaguluan so Pilipinas may natatakot mandasal tila ba kasi ditan Middle East may kulaan na saramay Engineer Nixon may kulaan na saramay base militar na Amerika. At si katumot so pinupunteriya sa ballistic missile na sa Iran. Siyempre inyo-neutralize daratan. Tapiano lupok so persa na Amerika pero may palapag ng pingping. Kaba may pingping. Si Presidente Donald Trump. May agyone alik na. May agnini panangnang niya bagsik na Amerika nagkayon surrender kwantumat at naranasan nyo ratan ay socialist nako na matapos na kasi antoy domino efekto ya ni Tanla Engineer Nixon ang paggasolina kala matagila so sa presyo na produkto na petrolyo atang tanagagik insan na every week walay tagito lapod dasatan niya nagagawan tensyon ditanad Middle East atan may domino effect atang tanagagik laulada si katayo bansan Pilipinas sa mga angkat na sa produktong petrolyo talaga napiktado tayo
napiktado tayo na tag-isasaray gasolina. Transport sector di apiktado. Araya pang ibiyahe na saray araya sa saliwan. Ay, socialist. Yan walang mananalo sa giyera. Kaya ipagdasal natin na sana'y matapos na. Umon na nasamputan lang tating tanagagik. Umon na naimasmasan aramay mangiter na kumanatan sa Iran. Talagang yupot damat. Yada luyag na Pangasinan. Maong labat-lat walay pangkanawnawa. Nasaray kabaluyan tayutan niya wala da bitaw. Ay nayarin na pitungtungan. Nayarin na monitor so kiwapasan nasaray kaluyagan tayo. Tawalatan so may peso tayo. Provincial Employment Service Office. Yawalatan sa kuya opisina. Ya in charge da saya pan-monitor dasaray kaluyagan tayo yawatan na da bitaw ay may OFW desk sa tatang tanagagik atanya OFW desk talagan tugyutan limmasatan dasamay panaon then Governor Amado Tutaan Espino Jr. Talapod wala may agawa at that time, that was 2010 nagak nalilingo o 2008 dahil mirong yung gobernador si Gobama sa taon 2007 at wala raman so amin nagagawa mo at kaguluan di tanod Middle East. At ang po kalamor so makakamonitor no antoy kipapasen na sara may kaluyagan tayo ay wadta na da say bitaw. So createan so OFW desk tapyan jaduntan at wala sa opisina yada luyag na Pangasinan yaman na si kaso na kipapasen na saray OFW Pangasinense wadta na da say bitaw makinya balog yan makatulong dasara may tagaluyag na Pangasinan yano aglara kalamor mantali karkar yung lanidtan da Metro Manila yung la da say opisina na OWA yung la da say opisina na saray manasikasod kipapasan na saray OFW tayo adjala mismo da say luyag na Pangasinan naglaro na rawi at walala sa opisina ay mga antabay mga sikaso mga lana saray data man monitor nasaray OFW tayo walad biktaw laula da saray napipildit da kaguluan antak wala nita ni ang gadnatan tata sa kaya opisina na inkanunutan anan saman anan dati na gobernador Amado Tutaan Espino Jr. yan na iter so tampulan ya panasikaso dasaray kaluyagan tayo ay naiipit da gera o walay problema alugan niya si Karaso wadtan dasay bigtao nanunutang ko sa unaan niya nan tuo dasatay opisina na OFW desk saya ang pumutlad da bilay ya si Migon Elizardo Boy Laureta tuloy-tuloy tayo atatang tanagagik dasay programa alik na ay balay kolob kantabay ni amigo yo RJ Beray Jimenez at your service always. Wala raya gabayuran ni pasabiran na reaksyon, impormasyon, balita. I-text labat da pa na maglay na text line tayo 0945-183-4352
Good morning, dasay Gaspar family, ditan dasay Balay na Binmalay, ditan da Barangay Kalit. Kamat na Madam Emma Lipio, good morning. Si Insan Philip, rating no, ditan da Caloocan. Doy, kumusta ka la, Pards? Ronel De Vera, good morning. Only linaw matlay da isat. Mat biglaan niya only linaw, di ba, Engineer Nixon? Salamat, da saray ang iter na tulong. Iter na suporta. Da saya dinalan tayo ng operasyon na mata. Okay, good morning ha. At sa sikay namin. Ganag takila, bitlaan niya sansansakay. Salamat, da saya tulong yun. Good morning, Mat. Dakinan Anigon Leward Kaburao. Kumusta ka la? Itanad Balay na Sual, Pangasinan. Itanad Barangay Kawayan. Yung pong mga taga Barangay Kawayan sa Sual, Pangasinan. Talagang nagpaiwatig na ng suporta. Bagamat malayo pa, talagang sinasama na nila itong si kaibigang Leonard Kaburao sa kanyang pagtakbo bilang barangay kapitan ng Barangay Kawayan dyan sa Sual, Pangasinan. Siyempre maganda yung pinapakita mo, sibilyan ka pa lang, tumutulong ka na, lalo na pagka ikaw naging ama ng barangay, di ba? Yan yung mga tingnan ninyo. Pagka yung mga lalapit sa inyo at hihingi ng tulong sa nalalapit na eleksyon, tignan ninyo yung may nagawa na, tignan ninyo yung may malasakit sa inyo, tignan ninyo yung may naitutulong sa inyo, lalo na sa usaping pakikipaglaban sa inyong karapatan. Gustong gusto daw nila na maging kapitan nitong si Amigon Leonard Kaburao diyan sa Barangay Kawayan, Sual, Pangasinan. Yung mga taga Cabalitian Island, good morning. Si Insan Ali at saka si Insan Litra, kumusta na kayo diyan? Masarap yung bangusa na galing sa fish cage. Ang taba, ang dukoy so ikulto, Engineer Nixon. Malalabar. Ikalot mo talagang manalingasaw. So may balingit to. Lala party agos. Ay, kalmo labat na ikin. Abdo, so tawag na saman, may ampa ito'y, may kulay green. Ay, pati pa ito malimlim gas. Ay, insan mutura kay kamatis. So, siyak ya low carb, no rice. Ay, samit-samitong kumataan, Engineer Nixon. So, thank you saray makukuli ang mambabantay na Sara tay fish cages itan dasay Cabalitian Island. Shout out dasaray taga Manawag, Pangasinan, Barangay Baritao, good morning. Siyempre saray taga Balay na Kalasyaw, Pangasinan, Eco Family, good morning. Ay makulikulin Councilor Yutan, down to earth, matalisiw. Talagang sarasarag to'y mituo. Numang estado sa buhay, yan si Councilor Elias Villanueva, sir. Thank you. Ne, walay reaction dyan ay. Nisay kwanto. Magano sirin sara agni ni bunuga. Kumon bunog la. Ha ha ha. Kwanto mo. Kaya siguro may jad balay na linggay agay mapaga. At ay 40 milyon wad tantan agni atapingan agni abawasan. Tanggap po ni Mikol yakundaso ni Iter. Si kasunda nila ba't may listaan tapiano dyanuntan at naitortan niya bali-bali ang gapoy
maumli iakwanda tateng tanagagik. Good morning, da saray kabaluyan titan da bali na Bayangbang, Engineer Nexon Bayangbang Pangasinan. At siyempre itong Bayangbang mayroong natanggap na award. Congratulations daw sa Bayangbang Pangasinan dahil siya ang nanguna sa lahat ng munisipalidad sa Region 1. Region 1 hindi lang sa Pangasinan. Nanguna ang bayan ng Bayangbang na may munisipyo na may highest with highest operating income highest operating income in Region 1 amounting to nyala Engineer Nixon balag so kinyutan manaya may operating income nyo dasay balay na Bayangbang amounted to 463 million 463.62 million Region 1 highest at atong tanagagik operating income dasay Region 1 si Katoso number 1 actually saya number 2 walay highest operating income taon 2025 may datos tatang tanagagik at Sual Pangasinan kumatlo so Malasike pero nyamat saray kabaluyang linggayan kumapat tayo manaya dawalan na highest operating income so balay na linggayon umapat tayo kumanon so Mangaldan kumalimay Mangaldan kumanon so Kalasyaw saya kumapito interregion 1 Bawang Lonyon saya kumawalo saya Santa Barbara saya kumasamplo Bulinaw may kumapito. Saya kumawalo Santa Barbara, saya kumasamplo Agoo-Lonyon, tana saya kumalabin Sakay, Rosales, kumalabin Duay, Pusurubyo, may top 20 Saya kumalabin talo mga taram, saya kumalabin apat at say baloy na kumalabin 5, kumalabin apat sa Rosario, kumalabin 5 say baloy na binmaloy. Pasok top 20, congratulations kumalabin 5 binmaloy say wala na highest operating income saya Umingan. Kumalabin pitoy Binalunan, kumalabin Walibilyasis, kumalabin Siyam so San Manuel, tana kumabainte so say baloy na San Fabian. So araya so awalan at atang tanagagik nasamay tagay pundo Tiano dyanuntan at makapan na operate tatang tanagagik na gastos operating income say sakoy balay. Siguro yan may makuli kayo man na singil nasaray buwis nasaray kabaluyan nyo anya na untan na katagoy saya operating income at say baloyo. Basta nalilik na, basta nararamdaman, walang problema po dyan. Basta naipapawil say maong serbisyo tan nalilik na nasaray kabaluyan hangga po'y uunlad paket Rogingan direkta at saray proyekton kapaki pakinabang yan. Good morning, da saray kabaluyan titan da balay
na Labrador. Morning, sikay namin. Nasaray at angatan sa balay na Orbistondo. Basta kilatan. Balay na Orbistondo. Orbistondo Pasimbalo. Kwanda mo? Liderato ng Mayor Moding nito si Mayor. Mayor Moding opera niya. Tanad sa balay na Orbistondo, Pangasinan. Good morning. Arumira na impormasyon na balita. Dapat na maglay na saya na programa no Antikoy so ulos Kwandalante, Engineer Nixon. Matuto ka na mamaluktot, parang ganon. Matuto tayong magtipid kung ano lang yung kaya natin. Wag nating iutang yung wala naman tayong pambayad. Dahil lang kahihinatnan, magbabayad ka ng interes, utangin mo na naman para sa interes, magkakabaon-baon ka sa utang. Bakit natin ito nasasambit? Kasi may isang nangyari, nireklamo sa atin, tanong, kung makukulong ba dahil sa utang? Nakaw, ay socialist. Sige, research natin yan Pero syempre, kwanta no, antoy kasil na linawa na saray mampapautang ay mampapa-interest na anggad 40%. May maawa naman kayo. May 20% at ang sakit la. 10% ang sakit la, interestan. Isan mo, interesan may interest. Andi balit, i-research may tupet at atang tanagagik. May nantupet balot, Engineer Nixon, no kasin walay habol to yaman singil at sama ko utang ya matiwer. Nitan, no saping utang nitan. Naghangad ng malaki, tuloy tinakbuhan yan. Yan takad sa tanot amay kinlabat, amay pananawag saya, amay tiwala labat anto Kanya naman pautang kayo, amay kabat yun, yung makabayar. Good morning, Sara may dumarungal tintan balay na binmalay ditan saya kalit. Tanad sa Barangay Malindong. Good morning. Talagang dumadami yung nakikinig sa atin dahil siguro sa ating programa dyan. Wala ngayon dahil Tuesday ngayon. Every Monday, Wednesday at Friday yung programa natin para dyan sa bayan ng Binmaloy. Martes ngayon kaya bukas abangan ninyo dahil meron natang malaking programa din ng magaganap dyan sa bayan ng Binmaloy patungkol naman sa mga senior citizen yan. Sige, alamin natin yan bukas. Good morning kay Maribik ng New York, kay Insan Lonsky ng Las Vegas, at kay classmate Merna Soriano Silan dyan sa may Canada, kay Jema Manuel na nanonood sa ating palatuntunan yan tuwing araw po ng Monday to Friday. Napulay malami oras sa aking programa tayo atatang tanagagik Liknay Balay Akalopakan Tabay amigo RJ Bera Jimenez at your service always masantos and maabig morning at balang sinansakay. Ang puta-putang ilang balita. Huwag niyo